Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Sithi nje ukudlala kancane manje sithi ukubheka kahle isibalo sethu, sibheke nje umdwebo lo osinawo la ophambi kwethu. Sibone ukuthi singadlala ngawo sifike phi lo mdwebo wethu. Asibone kahle ukuthi ungahamba kanjani. Uyabona ukuthi sine triangle yethu ihamba kanjani ino A, yabona nje ufike sengihlobisile. Ngifuna ukuthi nje base sisebenza nje sesigijima. Sesigijima nje ngomsebenzi. Ngino A, B, C, D, E, F, G, nganano H kuloko. Kunembuzo nje embalwa ekuzomela siyiphendule. Sifuna ukuthola u-BGC area yakhona, sifuna ukuthola u-AG, sifuna ukuthola u-FGH wakhona. Asike siwubukisise kahle kumdwebo wethu sibone ukuthi phakathi kuyo le triangle uyabona ukuthi siphinde sathola elinye ithuba lani lokuthi sibe nama triangle amaningi. Asithi bayasipha bathi ayinani ukuthi asithi bayasipha naku siphiwe kuthiwe lapha u-AE ungu-12 kwathiwa u-EC ungu-18. Asibone ukuthi sinemniningwano enjengalena siphuma kanjani kuloko esinako. Sibone ukuthi siphuma kanjani kule sibalo esinaso ngapha. Sino CE ushona le onqunywa noma onqanyulwa ngu-D kodwa asusebenza ngawo kakhulu manje u-D. Sifuna i-area thina ya AEC qala kodwa esiceliwe vele sitholile ukuthi 108 kodwa esiceliwe vele eyabani eya-BGC. Kuyasiza ukuthi ukuthole nalokhu ungaceliwe ukuze ukwazi ukuthola lokhu kuceliwe. Sifunana no-BGC manje singathatha sithi AEC lapha nje base senzile vele sathola nomphumela wokuthi 18 ngoba siyazi ukuthi u-AEC wethu 108/6 sathola ukuthi 18 asifake ke 18 ya sesifakile ke u-18 ukuthi isikhala sonke lesi sika BGC sithole ukuthi u-18 ngasesaka AEC yabo sithole u-18. Asibona ukuthi ukuphi okunye kuzomela sikubheke okuzosisiza ukuthi sithole lokhu esikudingayo. Sithi ukudlulela sibambile lapha i-centroid yethu esibambe ngo-G. Naphezulu senze kahle sifake o-18 bethu ukuze sizikhumbuze ukuthi nje lezi ikhala sezinela bani zinela u-18. Sikutholile phela lokho ngokukhulu ukusebenza kwethu. Asibona ukuthi yini ke manje eshoda ngayo ukuthi siyithole nanokuthi yini enye sibuziwe. Sibhalile lapha ukuthi u-BGC wethu 18 usho ukuthi u-E kuyakudinga nje bangibhala kungawu9 ngoba uhalf 18 ungawubani u9. Sifuna no-AG manje uPG nakho sifunana no-AG osekuzoba lula kakhulu ukuthi siwuthole ngobani uyabona nje ukuthola okugodwa uqaqa amathuba ukuthi uthole nokunye futhi lokho okunye ukutholayo ukuthole kunzima. Asibone sizoba no-12 squared. 12 squared wethu usipha u144, 9 squared wethu usipha bani 81 sibe no equal 80 squared. Uma sino 80 squared siba no 225 AD 225 AD siba no 15 AD njengempendulo asubheka u-AD siyoxhuma lapha AD singabamba ku 15 asibeke ke ukuthi u-AG wona sothola kanjani. Sithi AG equal 2/3 times AD okusho ukuthi u2/3 loyo times 15 phela equal 10. Impendulo yethu asufake
asinala singawufaka khona 10. Sijabule nje ukuthi sesutholile sithi 10. Siqhubeke nje nangalaphi. Sithi ukucacisela isikhala sethu. Sithi kusivalela nje sisicacise. Sidlulele kuso. Uma siqhubeka u-H wethu lo ubukhona vele nawo kodwa manje sibona ukuthi ulingana nokuthi singawufakela ba. Sesifuna ukuthola phela manje u-FGH. Uwona esingenawo u-FGH. Kungafana phela ukuthi u-A kuya ku-F u6, u-F kuya ku-G, ncase u-F kuya ku-E kungaba u6 futhi nakhona ngoba uyabona ukuthi umugqa wonke osuka ku-A uyele nzansi kabani ka-E kuthiwe basiphile bathi u12 ngakho uhalf siyazi ukuthi u6. Asibone sino half plus uhalf wethu sino half plus ncase plus sino half times 6 times GH equal 18. Asibone ke uhalf times 6 times GH yosipha bani half times 6 ngale sino 18 ngapha. Sizibuza ukuthi ngabe sifuna ukukhipha nawo ukuthi uyisima kanjani noma siyawuyeka. Siyamthola ukuthi uGH njengoba vele besishilo uhalf wakhona lapha siubamba lapha ku6 nakhona. Kodwa asikakayitholi impendulo yethu. Le kahle kahle siyibuziwe. Kuthiweni? Kuthiwe ngubani? Ubani? uH uFGH. Asiboneke. Sekuzoba lula kakhulu ukuthi uthole ngoba phela khumbula ukuthi sesitholile okunye vele kade sikudingiwe. Sutholile uBGC, sawuthola uAG. Basengigcwalisele nemibala eminingi kangaka singalahleki singadideki. Sibone sithe uhalf walapha uA kuya ku-H so bamba ngo6. Saphinde futhi sathi uG kuya ku-H noma kukufishane yabona khona sithole kubani ku6. Asiboneke ukuthi leyo mniningwane siyisebenzisa noma sisibheka kanjani asehlize la sithi uAH nangiya uAH over 12 sithi mupho munye equal 10 vele ngithi sesitholile ukuthi AG u10 10 over 15 wethu nanke sithi ncisa sithi isikhala kancane bese sithola ukuthi AH u10 over 15 yafana no2 over 3 ngoba u2 yabasebenzela u5 yabasebenzela. AH sithola ukuthi ungu2 over 3 times 12 equal 8. Yasithola zomba ka8. Kuyasiza lokho ya uma sithola ukuthi u8 ngalapha ya ngizobhala isikhaleni esibhedayo la asehle nje noma sithi kunyuka siyobhala phezulu sibhale khona impendulo yakho ubani uhalf. Singabamba ngokuthini impendulo yakho ya FGH uhalf. Siyajabula ke uhalf wethu times 2 siyajabula ukuthi sesondela times 6 okusipha u6 na impendulo yethu BGC 18 AG 10 FGH siphiwe bani u6. Kamnandi kalula kanjalo simnandi kabule balo.